Uyu munsi turavuga kuri Afurika. Ni ibihe bihugu muri Afurika binini kurusha ibindi? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibihugu bitanu binini muri Afurika kurusha ibindi. Duhereye ku mwanya wa gatanu tumanuka mpaka tugeze ku mwanya wa mbere. Bimwe muri ibi bihugu biri buze kugutungura. Tugiye guhera ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cya Chad. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 1,284. Iki akaba ari igihugu kidakora ku nyanja. Umurwa mukuru w'igihugu cya Chad ukaba witwa N'Djamena. Iki ni igihugu ahanini kirangwa n'ubutayu, ari nayo mpamvu cya Chad ariyo soko y'amazi ku baturage b'iki gihugu, n'ubwo iki kiyaga kiri kugenda gikama. Ariko iki gihugu kikaba gituwe n'abantu bafite ubwoko bugiye butandukanye, bafite uruvange rw'imico igiye itandukanye, nk'imico ituruka mu Barabu cyangwa ibihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ku mwanya wa kane turahasanga igihugu giherereye mu majyaruguru ya Afurika, kikaba gifite amasigaratongo y'ubwami bw'Abaromani n'ubwami bw'Abakireti. Iki gihugu ni Libya, kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 1,159,540. Umurwa mukuru w'iki gihugu ukaba witwa Tripoli. Iki gihugu ahanini kigizwe n'ubutayu n'igice gitoya gikora ku nyanja ya Mediterane. Ariko ikintu wamenya ni uko Libya aricyo gihugu gifite umwaro munini. Ni ukuvuga ko muri Afurika yose Libya nicyo gihugu gifite ubutaka bunini bukora ku nyanja. Ariko none Libya ubukungu bwayo bukaba bushingiye ku gucuruza ibikomoka kuri peteroli, ari nabyo bigenda bitera rimwe na rimwe umutekano muke muri iki gihugu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu kizwiho kuba icyo gihugu gifite piramide zimaze igihe kinini kurusha piramide zo mu Misiri. Iki gihugu ni Sudani. Sudani ubundi cyari cyo gihugu cya mbere kiri muri Afurika mbere ya 2011, aho cyacitsemo kabiri kikavamo ibihugu bibiri, aricyo Sudani y'ubu ngubu na Sudani y'Epfo. Iki gihugu rero kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 1,886. Umurwa mukuru wacyo ukaba witwa Khartoum. Iki ni igihugu ahanini kigizwe n'ubutayu n'imisozi, kandi Sudani ikaba akora ku nyanja y'Umutuku. Ariko nanone imibereho y'abatuye iki gihugu cya Sudani ikaba ishingiye ku mugezi wa Nili uca muri iki gihugu. Igihugu cya kabiri kinini muri Afurika ni igihugu cy'abaturanyi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kikaba ari igihugu gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 2,344,858. Umurwa mukuru wacu ukaba witwa Kinshasa. Ariko igitangaje 60% y'igihugu cya Kongo cyose ni ishyamba. Aribyo bituma ishyamba rya Kongo ari ryo shyamba rya kabiri rinini ku isi nyuma ya Amazon mu mashyamba yitwa Rainforest. Ari usanga urusobe rw'ibinyabuzima na zimwe mu nyamaswa utasanga ahandi hantu hose ku isi usibye muri Kongo nka Okapi. Ariko nanone ntabwo twakirengagiza ko Kongo ikize ku mutungo kamere, cyane cyane amabuye y'agaciro harimo diyama na cobalt, aribyo bitera umutekano muke muri iki gihugu. Rero ko tureba igihugu kiri ku mwanya wa mbere, ibuka gukora subscribe. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu giherereye mu majyaruguru ya Afurika. Kikaba kizwi cyane ku ndirimbo zaho gakondo, ubuvanganzo n'ubugeni n'uruvangitirane rw'imico y'Abafaransa, Abarabu n'Ababerugu. Icyo gihugu ni Algeria. Iki gihugu kikaba gifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 2,381,741. Umurwa mukuru w'iki gihugu ukaba witwa Arusha. Ariko ikindi wamenya ni uko iki gihugu 80% y'iki gihugu cyose ari ubutayu. Kikaba gifite n'uruhererekane rw'imisozi ya Atlas iri hafi y'inyanja ya Mediterane, ari naho hari ubutaka bwonyine muri iki gihugu bukorerwaho ubuhinzi. Ariko ubukungu bw'iki gihugu bukaba bushingiye ku gucuruza gaze. Ibi byari ibihugu bitanu binini muri Afurika. Muri ibi bihugu ni ikihe gihugu cyagutunguye? Yibagiwe gukora subscribe kugira ngo tujye tuguha video z'ubwenge izi ngizi.